Kadon kajing keli kabaong kumne. Balay ubriu usngeusi ukuslai hakajing im kajongu. Kacupap kalong kumne. Namar ubriu umyo yak ke ba ukwa hakajing im jongu. Halor ba utre shitom kanno la bonsnem ula tre shitom ye kam lane ye kano ka ba ule na do kamsem haba kano sip lane haba kalat kampli yo ba un poi shikathong kata ken ka ba pelong yo ba un long ubri ubas ngosi ba uba khuslai hakajing im lane ubri ubamat ye kijing lane ubri ubamat ye kijing tenjo hakajing im haba umyo yaka jingsuk yaka jingkemen hakajing im jongu kapelong yo uba un khuslai bu un sngosi no kajing im kumba ong usoso tham bajing hun kamensem kalong kajing job temut ubri ubatre shitom yaka no kam la kapule kaputhi lane hakatre kakta lane kathong ka ba ubri udon lada uyo lada ujop ye katuka thong lane katuk uyo ye katuka jing thrang hakajing im jungu uyo ka ba ukwa mutkam sem kalahun kalasuk te mutkaj bajing hun kam sem kalong kajing jop te deleng ondala ubri ulayo ye ukwa kajing im jungu lane ujop ye kathong hakajing jungu lane uyo ka spa ka pheu lane uyo ka jingnang jingstat hangta ken kamsem ko hun bat kasuk kajing imro kadap da kajing kemen da kajing pho samrki te prolog haganing por ngakwa man ip ya kita kicing ai kiperit rebis ngeu tunan ye kane kapotri lane ye kane ga video ka jonga haganing por snga ba share like subscribe bat comment bat tunang kerchan yenga na ka wake por shika wake por kuble shibon 6000